hạt ấy ở đây miền nẹt phèm nhôm tha kính tê lùm chê chắc cứ của bạn thôi đó đã nâng ngày ní dương nâng tơ chuốc dù với tây chân chết cùi mình nẹ đài quạt nâng bằng hai nhớ đi được biệt phớ kính tê lùm chê trầy chụp điệp xuống nhôm mua sợi nang nhôm chỉ chân chết đong phết tê cùi nơi phum có kỳ đầm bóng cứ dương trơi từ cặp lùm chê trầy cầm thế ai đi từ ngon thế có gì tên nè cặp chết nơi prey nơi chòm ơi nơi không chòm một tiết sót miền ấy khác chẳng lọc đằng hơi chòm tại cả nam biệt thay chòm bị ăn miền cực bư xà vì miền chơ lương miền ấy chẳng tới chẳng tức chơi đại trong tới việt rồi những tỷ xung khăn là viên từ chương tay hay dừng cặp dừng từ lôi tức trùm co đi nhom tới nhá cái na thả trùm co được chơi mấy cái thời đây thôi mấy chỉ chọn bàn anh mới chương cho mà thay ôn anh tiền thay cày bên bị cầm chơi hơi điệp trong chơi hơi dùng một tè chả dùng một tè hơi dùng từ chia bà vì ở xa thấy ban dừng vô vì từ hào thì vì mà đực ở trên chia bà nà để tam ấy để dừng sành hay vô vì từ scoot ở việt tuần ở việt bạ sạch scoot hơi dừng vô vì từ tram tực vô vì từ tram tực xong vì tram tực ban dừng vô vì từ hào ở scoot trên chia cùng chị hai bạn tập bàn chà tập bàn cắt vô trùm ở mà trong smờ này mà nè chà sẽ lạc vì mùi từ bờ ăn đi riêu tới dừng ăn vô thế cho mình là móm mồi thằng trong người riêu tẹt khao không vậy phong một nhặt một con lá với một đây ta một chốc mà bông chứ chà một chọc tiền chốc cặp nó một xa hơi là khai chơi phong tức chơi phong là một la phong hay nơi tại thường hay mà đào ní dừng giờ mỗi dừng chia một la mà đong thiệt hay ta bán dừng prey dẹp về dú chữ đại chữ chương chữ khăn chữ chỉ cái hayสำคัญเบียร์ตระการเปลี่ยนเลยยุบจังเบียยังอัดลงยัดไอ้ยังนะบางตัวเนี่ยจะตรอมอัดทั้งหมดแต่บางสำหรับยังกระถายังจังเหตุซาอัตราสัญญาณหรือก็เขียนตำแหน่งปีโดนตาปีเยปีตาปีอมปีบองปีโอนปีไม้ยังถั่วเตยยังสลันยืนย่ำกอดใจไม่ย่ำกอดใจมีย่ำกอดใจไอ้ดับเบิลดาวจะนอนย่ำใบย่ำอัดใจอัดดังทานเนี่ยนาเดอาจเฟื่อปต่อแต่ติดนะนี่ใส่นางกับปงใต้บังเรียนยมสกูดสลักลมเชกนั่งเอาวิต้นเรียวได้เรียวนี่บอกไงอัดกันอัดเอาไปเปลี่ยนจ้ะสิก็เลยไปโชว์เวียตรังแล้วใบอ้อยอันนี้วิซีนี่คืออย่างเยอะใบเยอะเวียไปยังเตียนเต้เวียอัดนี่ติดต่อละรึงเยอะกาปีม้นเก็บปลากับบัดลาเนี่ยสำหรับยมอเจียลมเชกนั่งเอาเตยเจปันนะโตยมอตะบาเนี่ยปันใต้เลยนั่งปุกวัดในกันดักแบบเนี่ยอุปกรณ์นั่งแกให้ทางกันดักในกอดในดัดลามจังนะอันนี้วิเลือนเจียงให้วิอัดเซอร์ขาดปันนะอะไรนี่เยิงดักให้ปะตอบมาเยิงถือไอเดียเยิงโยเวียเตอร์ตามตึกให้เยิงก็สรองเวียโยโมหาแต่ตามน้ำใบไอผมไม่นั่งยังห้ามาดอหาวอะไรนั่งยังโยติดตามตึกให้โยห้ามลองเดียดใช่ได้ยังโยน้ำใบตามตึกนั้นตามตึกอเวียจวบจวบจ้าอเวียจวบอย่างนั้นนะกับอเวียลเมียกับอเวียระเบายัยก็ทากับอเวียโดยทาเวียลาสัตว์จ้ากับอเวียลางสัตว์กับอเวียขมายจ้าอันนี้คือเชียรมเชกแต่ยังบางตามหายหาสมุดหายแต่ได้ยังจ้องตะบานเวียแต่เชียกับเตลหรือกับเชียซัมเปอร์เระกับโบบไอ้ยังตระโยเวียตะหาตึงเสริมจ้าไม่ดำหาเลยเลยหาทีไม่หาสมุดมาดองฮะเลยวิรึงไงเคยหยาดวิรึงนี่แต่ทั้งไงเล็กยังโยเวียมาหาเตอจ้าลำใบอเวียมีนตึงเสริมเตอติดตุนกับเตลเวียจำบัดเธอในปียุบเปตเจให้นังติดพลืออย่างนั้นนะจ้าเบอร์ใครภาษายังตะบานเวียบานเปทั้งไงลูตราแต่เป็นพลียงติดเจแต่ทั้งไงตะบานกับบานตีวิรึงยังตะบานเตอเวียสะอาดไปยังตะบานสะอาดเตอวิมีนตีสะอาดเลยไอ้ยังจะอัดปินจัดได้การนาแต่เวียสะอาดยังอัดสลันตีอันนี้ทำแล้ววะเนี่ยจ้ามาเลยมาห้าว
anh ấy vì một bây giờ chọn anh ấy phong mà bây giờ tụm lẹ lừa crom đi phong bây giờ các bạn nữa hay ở strong vậy làm tụm lẹ ta một cái tay xuân luôn nãy nhung tập ban mong vậy nhung chập đầm tập ban bữa xuân chỉ nhung ở một tập ban ai đòn mong mùi nên tập ban bạc không á ចា ហើយនឹងមិនតាន់បានកទេលមួយណា អរេមកយប់បើនិយាយរឿងគេហៅងារឬមុខណាមកមុខហ្នឹងមកចង្អាមមកយប់ហ្នឹងតបាញ់ចន្លោះម៉ោងប៉ុណ្ណោះអត់បាន2មុខទេអញ្ចឹងវាបានតែ2ចង្អាមទេដោយសារឥឡូវយើងមើលសំបីតែម៉ោង7 8យប់ក៏នៅតែក្តៅដែរអត់ទាន់មានសើមធ្លាក់ទេថ្ងៃលិចហើយក៏នៅតែក្តៅដែរបើយើងពីមុនថ្ងៃលិចហើយយើងយកកាទៀលចេញហាមហើយយើងអាចត្បាញបានតែឥឡូវវាអាកាសធាតុក្តៅបន្ទាប់ពីត្បាញហើយគឺកាទៀលគាត់ត្បាញស្អាតខ្លាំងមែនតើ កាឡាតូចហើយអត់មានប្រហោងឲ្យលងញឹកគ្នាហ្មងណាហើយដោយសារគាត់ប្រាប់ថានេះគាត់ប្រើពពួករំជែកព្រៃហ្នឹងណាគឺវាទន់ហើយបោកទឹកបានអញ្ចឹងណាក្រៅពីកន្ទេលក៏ពួកគាត់ច្នៃជាកាបូបបែបនេះដែរយើងមានទីផ្សារអាចយើងលក់បានជាចំណូលតូចមួយនៅក្នុងគ្រួសារដែរវាមិនថាអាចនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារទាំងស្រុងប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំគាត់ចាស់ ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើការឆ្ងាយដូចពួកខ្ញុំទេអត់អាចទៅរកចំណូលឆ្ងាយទេចឹងគាត់អាចនៅផ្ទះគាត់អាចធ្វើរបរនឹងដើម្បីមានចំណូលតិចតួចនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ដែរ